ngwa go fitileng ne a tshegediwa mono barulaganyi ba phuthego Corporate Council on Africa ba supa fa e ne atlegile thata e tsenwe ke batho ba feta sekete ba akaretsa botautona ba Zimbabwe Emmerson Mnangagwa wa Niger wa nako eo Mohamed Bazoum ga mmogo le mothusautautona wa lefatshe la Namibia e ka nako eo ya gompieno e leng tautona Nongolo Mbumba. The agenda is likely to include a call by African heads of state. About 5 of them will attend the summit when it starts on Tuesday. So indeed that the AGOA issue is likely to come back on the agenda. It was on the agenda in 2022. It was in the agenda last year when the summit was held in Botswana. Again, we are likely to hear a serious advocacy for AGOA to be expanded, to be extended beyond 2025. We are hoping that African states or African leaders that are here will actually talk to its extension, as well as trying to craft an agenda in which in the extension the AGOA should come back in. It should speak to the issues that are aligned with what Africa is trying to do today. With SADC, when we talk about regional issues, we are talking about industrialization. When we talk about Africa, there is the AFCFTA, where Africa is trying to be a self-sufficient economy that is really not as looking back to the olden times where it was basically an extractive continent. It now wants to play a critical role as a partner with developed nations like America. Phuthego ya bagwebi ya Forbes 30 Under 30 Summit e simolotse maabane ka moletlo o neng o amogela ba tsena phuthego e mono o natisiwa ke badiragatsi ba mono le ba mahatsha sele kwa Main Mall mono Gaborone. Motshwarela tautona Reslam Batsogano le tsa tsene moletlo o phuthego ya Forbes e tshegediwang mo kgaolong ya Afrika le kgetho la boraro e kopantse bagwebi ba banana ba popota le baeteledipele go tswa mo kgaolong le lehatshe ka bophara. Phuthego e tla bo itebagantse le go tlotlomatsa le go amogana boitsanape jwa dikgwebo tsa popota ga mmogo le go neela babeeletsi le basimolodi ba dikgwebo sebaka sa go bua ka metswedi ya khumo. Bani ba motse wa tsetsejwa kwa kgaolong ya Bobonong ba kopile gore fa go buisangwa ka molao kakanyetso wa go baakanya molao motheo wa lefatshe le go bewa dikeletso le megopolo ya setšhaba kwa pele. Ba tlhaloseditse mo palamente wa bone Retalo Lucas mo phuthegong ya kgotla kwa tsetsejwe. Dintlha ka Karabo Molosi. Phuthego ya mo palamente e tla jana molao kakanyetso wa go baakanya molao motheo o sena go buisanwa kwa ntlo ya dikgosi, mme go setse gore o ye palamenteng kgwedi eno e tlhola malatsi a le 20. Go tlhalosetsa banni ka diteng tsa molao kakanyetso o ya boele go tsweledisa morero o tiro eo e thaetsweng mo go one ka 2022 fa e simolola le go baneela sebaka sa go tshwaela ka go atolosa ditshwanelo tsa setho tse di nangkotsweng mo molao kakanyetsong o. Ditshwanelo tseo tse di lekang go atolosa ditshwanelo tsa rona ke ditshwanelo tsa itsholelo le tsa go neela motho seriti. Le tauta re bua kwa ka tshwanelo ya go bereka. Tshwanelo ya go bereka ka gore go bereka go neela motho seriti. Ha go le mo molao motheong jaanong go ka raya gore jaanong ha o sa bereke mme o dirile tsotlhe tse di tshwanetseng tsa gore o bereke o kgona go itela o ba o itsheka gore puso le yone e tsaya boikarabelo ja gore ha o sa bereke mme o dirile sengwe le sengwe se se tshwanetseng go raya gore mme ha e le sengwe o ka mpa wa neelwa sengwenyana se se supang gore ha o bereke mme o tshwanelwa ke go itshetsa. Nna ke ne ke kopa gore a go topo ya go parlamente wa le sena go debate megopolo e nne sephiri sa mongwe wa yone e se ka ya topelwa mo lebaleng ke go rutoletse mathwana kere kana ga o sa re yes o jelo ke nne tana ke skimi bila kwa tana assistant minister kana wa tana minister mototege tsamaya o re batho ba le gore Batswana batho ba me ba ntophileng ba ke ba emetseng ba re a tsamaiso ya democracy e diragadiwe jaaka gantsi mo molao motheong wa lehatshe la Botswana. Jaaka e le tsamaiso ya puso ya batho ka batho, banni ba lekodisa mo palamente ka matshwenyego le ka fa ba tsweletseng ka teng mo maitekong a go itlhabolola. Re tsweletse ka go dira ditena re dirisa sediba sa basadi se e leng gore ke sediba se sa gare ga motse sa metsi a e leng gore ne go ga anwege ra be ra dirisa go dira ditena ka one.
mme tiro e tsweletse mo ngami ke yone e re ntseng re ira letsenonyana ka yone. Banni ba re ba solofela gore fa molaokakanyetso wa go baakanya molao motheo o ka dumalanwa o ka tlisa ditharabololo tse di tla tokafatsang matshelo a bone. Karabo Molusi, BTV News, Tsetsejwe. Mo palamente wa Francistown East re Butibili yo gape le motsatona wa banana bong metshameko le ngwao a tshwaragane le kokelo ya matlho ya Eyelight Optometrist go tswa Tlokweng ene re bosheng ba atametsa ditirelo tsa botsogo jwa matlho mo bagolong ba kgaolo ya Francistown East. Direlo tse di ne di akaretsa go tlhatlhoba matlho le go aba digalase tse di thusang go bala. A re utlwe Bethany Mando. Jaaka bagodi ba tshabelelwa thata ke malwetse ya go tlhoka pono fa dingwaga di ntse di tsamaya mo palamente wa Francistown East re Butibili o ne a bona go tshwanela go tshwaragana le ba Eyelight go ba tswa thuso go tlhatlhoba bagolo ba kgaolo ya gagwe. Ka o itse gore ga ba setse ba tsena mo stages se ba tshabelelwa ke go lwala matho mme o ithaele gore jaanong batho ba re kopaneng le bone kana ba re na le collaboration le bone ba Eyelight ba re tswetse thuso ka gore thathobela batho ba le 120 mme mo go bone re ikaeletse gore at least over 70 ba hiwe reading glasses le galase tsa go bala kana motho ga khona go iponela khona go ipalela is not easily misled a go kwa motsietsa gape le gone o ka itse o ka nna le information e ntsi ga mmogo le gone go thusa bana ka di-assignment. Methunja Panika yo e leng ngaka ya matho go tswa ko Eyelight a re tiro ya go tlhatlhoba matho e tshwanetse ya dira gangwe le gape o lwala kgotsa o sa lwale matho. O kaile fa ba ategile thata mo tirong e ka jana ba kgonne go thusa palo e go godimo ya bagolo ba ba tlhokang dithuso tsa bongaka jwa matho. It matches with the world general statistics prevalence of blindness, and 90% of blindness is preventable. Re dira se go tsebogela dipalo tse di kwa godimo tsa go tlhoka pono lefatshe ka bophara mme go tlhoka pono go ka thibelwa. Gompieno re abetse batho ba heta 50 digalase tse di thusang go bala fa ba le 30 ba tlhoka go thathodiwa ke dingwaka kwa dikokelong. Those need further evaluation, and there was one case of allergy. And the allergy treatment was advised. Bagolo ba kgola lenaneo la go atlametswa ditirelo tsa go thathodiwa matho le go abela digalase tse di tla ba thusang go bala. Tota ke itumetse ka thuso e re bone mo tsatsing la gompieko mo e leng gore close to 80% batho ba bone digalase mme bile gongwe ke tlhalose gore ne ba kgona gore kaetsa gore wena seemo sa gago se emeha gongwe o ka tswa ga wa bona ba bongaka bo bo rileng. Thata ga timatho a me a ka se ke a hiwe dikgakgalase tsonetse di ka dira gore a kuagale le ko pele go bata digalase tsa matho tsa bongaka ke hilwe ke bongaka. Nna le nna ke kgone go bona thuso gone ana ke kwaletse gore ke ye ko Nyangakwe ko ngakeng ya ba go bona gore nna mathata a matho a me ke ne ntse ke dirisa digalase tsa matlho mme hela ya ka itse botshelo bona le di-upside downs go ne ga hela go diragala gore ke be ke sa tlhole ke na le bokgoni ba go ka ipatlela digalase so ne ke setse ke sa kgone le ko kerekeng go bala yone baebele. Se re se dirileng ke gore go na le motho o tsayang maina di-details tsa bone ka maikaelelo a gore go tswa gone gore latedise se se simolotseng mme maikaelelo a rona ke gore ba ba sa kgone go ya ngakeng ka lebaka la madi gore gongwe ba batla go privateng ra go nna hatshe re seka-seka ka ga re ka ba thusang ka teng mme re beile gape mo di-stakeholdereng tsa constituency ya Francistown East. Mo Botswana dipatlisiso di supa fa go tlhoka pono e le nngwe ya malwetse a golang ka selekanyo se se kwa godimo mme setšhaba se gakolola gore ba seka ba letlelela bana go dirisa difoune le dikhomputara ka lobaka le leleele fa bagodi bone ba ithathobe kgapetsa-kgapetsa go thibela go lola matho le makoa a mangwe a tang le bolwetse jwa matho. Bethany Mando, BTV News, Francistown.
Lephata la tikologo le bojanala le tlamile go dira dipatlisiso tse di tseneletseng mabapi le motsamao wa ditlou mo kgaolong ya Mashoro, tshenyo ya di bakileng le ka fa di kgoreletsang temothuo ka teng. Seo se tlhomamisitswe ke mothusa mokwaledi wa lephata la tikologo le bojanala Mme Masego Mooketsi kwa ditshupong tsa temothuo kwa Mashoro. Ke ipedile gao le bale le koketso ra Montsho ba rulagantse pego. Kgaolwana ya Mashoro e aname ka dipolase tse e leng boramello ja matshelo a batho ka temothuo. Mme sekgoreletsi segolo ke tshenyo e bakwang ke ditou tse go dumelwang di tswa ntheng ya boteti di latile metsi. Barui ba kgaolo yone ya Mashoro ba ne ba tshwenyegile thata ka gore diphologolo tsa naga di ne di ba senyetsa. Di a senya thata diphologolo tsa naga. Ga se di tlo hela. Le matlhalero a teng le bonkwe ba teng. Diphologolo tse ke tsone tse e leng gore ne ra thomamisa gore di mo area ya Mashoro. Re itemogetse gape gore ke diphologolo tse e leng gore ba ba itseng dikgaolo tse di ka kaolo di dirisa di-water springs tse di ka bo makgaba ka kwa. Ha gaogile motse wa Mokubilo. Ke tsone diphologolo tse ke ra gore ke tsone di-area tse thata gantsi di tsamaya mo go tsone. Go rulaganya dithuto puisano le bana le seabe go ruta balemi barui ka ditsela tsa go tshela le diphologolo, dikgweto tse di bakiwang ke go thutafala ga loape le ka fa tshenyo ya ditou e ka tsibogelwang ka teng ke mangwe maduo a mogopolo wa ditshupo tse di leng mo ngwageng wa bobedi. Ditlou le diphologolo tse dingwe di diša go nna mo kgaolong ya lona. Bo 6 years ga se nako e telele ga kere. Mme ke dumela gore rona boikarabelo bo re tla botsang ke gore re tlega malatsinyana dikgwedinyana re tle go dira mo go teng ke a study gore di tlisitswe ke eng mme ebile le ka tshela jang natso gore di le solegele molemo e se ka nna mo keteng yaanong di tlile hela go le senyetsa le gone gore re itse gore ha di le ha re ka ne re di hokotsa ka tselentseng jang kgotsa re di tlhokomela ka tselentseng jang. Go ya ka dipalo go kwadisitswe dikgang di feta 200 tsa tshenyo ya ditou ngwagola mo kgaolong ya Mashoro mme maiteko a mokgatlho wa Mashoro Ranchers and Farmers Association a supile a tswa tema. Ke ipedile gao le bale Botswana Television Mashoro. Ba sepodisi sa Botswana ba abetse Mme Ana Mphile ntlo kwa Maung. Fa ba ntlo eo e lopileng 180,000 pula mo kamala sepodisi sa Botswana Mme Diana Marathe wa kgoletse mapodisi ga mmogo le maphata a mangwe tiro e ntlege. A re supa mowa wa bopelontle le bopelotlhomogi a tlhalosa fa seo se tsamaelana le lengwe la matshego a tebelopele ya setšhaba le le buang ka tlhabolo matshelo le botsogo jwa setšhaba le human social development. Martha Kaisara ka pego. Sepodisi sa Botswana se tlhalosa fa se thopile Mme Ana Mphile go maabela ntlo ka ngwaga wa 2016 morago go lemoga fa se na fa la tsa ntho go teng. Se supile gape fa se dirile jalo maikaelelo e le go itirela leina gore go nne le sa setšhaba se ka se gopolang ka sone. Bogolo jang ka ebile tiro e se dirileng e tsamaelana thata le nngwe ya maitamo a sone a go sireletsa setšhaba. Le re seno na re bona setankana re be re simolola mosipilo wa rona. Mme re simolotse mosipilo o ba gaetsho re sena le hae le thebe le hae le re simolotse ka go raisa di-funds re rekisa dinekere re rekisa metsi ka nako nngwe ne ra laletsa band ya rona ya sepodisi ya ta mo Maung ya ta dira concert. Ga o hile motho ha nnang teng o mo hile seriti o kganetse borukuthi bo bone bo ka mo diragalela. Re tsweletse ba gaetsho le sepodisi sa lona gore re ga re ntse re tshwere re le direla re kopane le batsa karolo ba ba harologaneng maphata a puso a ikemetseng ka bongwe makgota a di-cluster makgota a dikereke re be re sa leba go lwantsha borukuthi hela. Botlhe ba ba tsentseng letsogo mo kagong ya ntlo e ba ne ba kgolwa.
Ma wenne o tlogetse ka 209 o na gaile jarata ko maipa hela ko na hela thibetse teng me ra nna laki ana gerantki ba tsho ana ona le ngwana o teng gone ba la standard 7 wa nya le tla ka taba mo letsogo ga go tewe madi hela letsogo ga go tewe go taga go ta go dira hela le tsone dikeletso tse dinte le tsone dithapelo ke ntse ke letsogo le hela gone ba ba go ditirong ha nentse go tenya e se matapana e bonkwana ke ntse ke letsogo. mme ana umphile le ba lulapa la gagwe ba itumeletse mpho ba superfighter ba buisetsa seriti sa bone le go ba sireletsa mo serameng sa paka eno ya mariga. Maretha Kaisara, BTV News, Maung. Tla ke di be khutlo gone fa ke tla ke stela mo gaka Tumampatane go tla bega ka tsa metshameko. Botso madume dikgang tsa metshameko tsa tsokologo ya Mantaga tsone tsare setlhopha sa borre sa monogae sa 4x400 meter relay ke sone bo mampudi ba khaisano ya World Athletics Relays ya kwa Bahamas ba fenya lebelo leo ka nako ya 2.5911 seconds. Borre ba Botswana Colin Kibina Tsipe le Tsile Tebogo Lungo Scotch le Baya Pondori ba ne ba fenya lebelo leo ba gapela lefatshe leno se tsele sa ntlha sa gauta go dikgaisanong tsa World Athletics Relay. Fa pele ga Afrika Borwa ba bone ba gorogileng mo maemong a bobedi ka nako ya 3.75 flat ga Belgium yone e gorogile mo maemong a boraro ka 3.116 seconds. Ditlhopha re sa le 4 ditlhopha tse dingwe tsa monogae tsa mixed relay ga mmogo le setlhopha sa bomme sa 4x400 se feletse mo maemong a bone le a botlhano ka tatelano eo di retelelwa ke go iponela phatla kwa kgaisanong ya di-Olimpiki tsa monongwaga. Bobedi jwa Andrew Kripop le Sheila Seina go tswa kwa lefatsheng la Kenya ke bone bo mampudi ba lebelo la monongwaga la Daiko Gaborone Marathon la 42.2 kilometers morago ga go fetsa mo maemong a ntlha mo karolong ya borre le ya bomme ka tatelano eo. Kripop o feditse lebelo leo mo nakong ya 2 hours 24 minutes fa Seina a feditse lebelo leo mo nakong ya 3 hours 15 minutes. Ka go somolelekwa le Bamilekoba ba rulagantse pigo e latelang. Kiprop Salat ya taola lebelo leo go tswa kwa tshimologong a ipaya mamang a mante mo dikilometereng tsa 30 monna yo wa Kenya a supa maitemogelo a kwa godimo mo dikilometereng tsa bofelo jaaka a ne bula sekgala go fetsa mamang a ntha ka nako ya 2 hours 24 minutes go boela ga ka setsela sa gauta le 25,000 pula. Maemo a bobedi a gapile ke motabego wa monogae ka bojanamo ka nako ya 2 hours 26 minutes mme e kgapela sa lefera le 10,000 pula. Abadisa Aber wa Ethiopia ena a fetsa mo a boraro ka nako ya 2 hours 51 minutes go ipona sa etsela sa bronze le 10,000 pula. This is nice, very nice. Last year, we 2 years run. Mo letlhakore la bomme e ntse e le mo lebelo la 42.2 kilometers ntle le go itemogela kgobalo mo lebelong leo mampudi wa Francistown Marathon Sheila Saina o feditse mo mongwe a ntha ka nako ya 3 hours 15 minutes go boela gae ka gauta le 25,000 pula a salwa morago ke motabogi mo gae le Serinyana Tumelo wa setlhopha sa DBS ka nako ya 3 hours 24 minutes mme le ena e kgapela sa etsele le 10,000 pula. Motabogi yo mongwe mo gae Phatsi Moikabi ene o feditse mo ga boraro ka nako ya 3 hours 35 minutes. Last week, only give 42 kilometers, I think. Mireno is really sense. Take a big delay or the 42 or BTC. Mo lebelo 21 kilometers le le neng le gametse thata
Abel Shibanda go tswa go Zimbabwe o fentse lebelo leo ka nako ya 1 hour 4 minutes go boela ga ka gauta le 15,000 pula a sala morago ke rapula Raphoko wa stoppa sa DBS ka nako ya 1 hour 6 minutes fa motabegi wa Kenya Glady Chipto ena a feditse mo maemong a boraro ka nako ya 1 hour 7 minutes lebelo leo mo letlhakore la bomme le gapilwe ke motabegi wa Kenya Abigail Europe ka nako ya 1 hour 18 minutes go ikgapela 10,000 pula a sala morago ke file ga le itsiwi wa stoppa sa DBS ka 1 hour 18 minutes bobedi jo bo farologana ke metswana e le merataro mo maemong a boraro go feditse Patience Garaziwa wa Zimbabwe ka nako ya 1 hour 20 minutes. The course was very good. It was a flat course. It's good for us in the Ghana to qualify for the World Athletics or even for Africa Games. It's my second time running the Africa marathon like this. Last year I ran 21, I got percent in a time of 1 hour 5 minutes and 3 seconds. And this year I'm very happy. I got percent in a time of 1 hour 3 and 57 seconds. 21 kilometers for me today was so fast. I ran 1 hour 18 minutes. And the lady who was number 2, she gave me rough time because she had a lot of reaction. So I had to fight so much. So if it was not the experience that I had, she could have won. But I thank God because I won it. lebelo le gape le la ka za ka 10 kilometers e fentswe ke batabegi ba stoppa sa DBS o thusitse ga o laolwe a fetsa mo mong a ntha ka nako ya metso e le 30 a sala morago ke montsi wa ra o kgathile le ena ga ditsa metso e le 30 bobedi jo bo gaonga fela ke metsona e le 26 fa o lefile go uagile ena ga pile maema a boraro bo le thakore la bomme bobedi ja gala menare le o lebogeng se go lame ba stoppa sa DBS ba feditse mo mong a ntha la bobedi ka tatalano eo ba re tsena go ya metso e le 37 mme ba faragongwa ke metsona e le 15 mosadi kwena go tswa kgosi wa stoppa sa Fearless Fitness Club eno feditse mo go a boraro ka nako ya metso e le 30 le bofera bobedi mabelo a Adaya Kgoga Borona Marathon a solofetse go bua gape ngwageng o latelang jaaka bata ba ipea dingwaga le 12 Kagiso Molelekwa PTV Sport Gaborone. Setlhopha sa Joining Galaxy se ragetse ntle basireletsi ba kgaisano ya Orange FA Cup Gaborone United mo motshamekong o ne o tlola ditlhase kwa lebaleng la Dinaledi Academy. Ditlhopha tse di feditse motshameko ka maleka a nno setlhopha fela Galaxy ba fenya Gaborone United ka dino di le 13 go tse 12 ka thago ya di-penalty. A re bone matlhasedi a motshameko o. Chichima go itswa le phoko. Captain Johnson o sana kwa gagwe a re bona Johnson a ba sireletsa Chichima go itswa le phoko mo sebakeng se flaga e be itlhopela go nna fa fatshe a ba sireletsa Chichima flaga e be nna fa fatshe captain pero bone Sgilo le ba le semelamela Gilbert Baruti Homonate go jane ba itebetsa ba Galaxy ba bona jalo phatlha ya bone go tata tsenne kana tse tharo tse di fitileng go dire ya bone to the semi-finals. Yeah, well, what a game. What number of penalties? I think what 12, 13, 14 somewhere there. Yeah, well, accept the result, we move on. The resilience that we have, the boys they give everything, they fight for every ball, they go on and on and on. The quality they display on the pitch gives me so much, confidence and so much, they gave everything, they left everything on the pitch. I'm okay. For us to score a goal, we had to engage, and we managed to get a goal. And every time we were playing those vertical passes, we look good, we look like scoring a goal. But after all, let's be honest, this is a big game in the country, and those such mistakes will really happen. But I'm happy that we managed to win, and I'm happy that at the end of the day, we are going through to the semis. It's not going to be easy, but I'm happy that we have jumped this hurdle. I think, honestly, how we prepared for this game, getting these results, it means a lot to us, and we had to. And I'm happy that we managed to win. And thanks to the supporters who came in numbers to give us the support. And congratulations again to the boys. I think it shows bravery when they were taking penalties and good technique for them to score.
re ntse re le mo go tsa Orange FA Cup e le mogarago ga motshameko o kgogo ya dirwa setlhopha sa Traffic se tla thulana le Orapa United fa Joining Galaxy e tla thulana le UB Hawks mo se ka makgaola kganyeng a motshameko e tla tshamekiwang ka mafelo a beke e latelang. Kwa bokhutlhong setlhopha sa Bank of Botswana se notile sa Police ka 31-29 go netefatsa fa ba wetsa beke ya borataro ya liki ya Botswana Darts Association ba isi ba latlhegelwe a re utlwe pego ka botlalo ka Kgomotso Sefako. Tikologo ya ntlha ya dithophaka na team event e simolotse le masheta jaaka dithophaka bobedi di ne tikanakano ga utwa di fapanela ketapele go fita e fela ka ntlha tse 12 sethopha. Tikologo ya di-doubles BOB ya ntsha thogo ba tsaya taolo ya motshameko go kwadisa dintlha tse pedi mo metshamekong yotlhe meraro mme ba fenya karolo eo ka 6-2. Letlhakore la di-singles le lone le bolele masheta jaaka la ntlha Police B e lwa ka tsotlhe go fenya tikologo eo ka 9-7 fela ga bo go sa lekana jaaka pharologanyo ya ntlha tse pedi e ne e lekane go fa BOB phenyo ya 31-29. Honestly, it's a game of mathematics. So it's you against the dartboard. If it means or you can't hit the right darts, it means you can't win. So, but a small margin, it's unfortunate. I would say it was a very interesting game, very interactive, more especially at level team Police B, in a youth. They've made two teams, the senior players and the youngsters. And for them to lose the margin now one over a team established, it shows that they are upcoming very well as youngsters, and we look forward to see more games of them like this. And we believe if another team can come not prepared, only 2 points, which is a good thing. Next time, we're going to correct that. From here, we're going to work on that so that we correct the deposits so that the next time. But otherwise, I'm happy because even though very daily, men of the match would do from our team. Yes. Tathegelo e ne ile ya bobedi ya Police B ya paka eno fa BOB e isinyela thegelo bana ba fenya motshameko wa bone wa barataro. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Motheso ka gore jalo RDB khutlo godefa ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona. We live in a world where everything that we do is designed and created by what we see, right? Perception is what drives every economy. The reason why you want to go to America